Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki kena school barim jong ka St. Joseph Girls Higher Secondary School ki balapas na katay ka school house nem Shihajar khandai spa khandai phundai ki la penlong ya ka jingya kenduk lang ha ka khandai tarik unai weng arajar khat khandai kata hadin ar house nem ha City Hot Dhaba Shillong ki don tang kumba lai phau ngut tam AA ki balaya poisya kani ka reunion class of 1999 Hakatai ke jing kenduk lang lapan pau ya ke jing sengo benut baklem la ban ya wer sengo bha ya kinong hikai namar ke jing khim palat kapor Hendrei la kermens kem ba lengba ke jing teli jongki ha ke jing long parlok ha ka ba ki la he ya san nadu ki dang ya khna ha ka bala dan ki phau phau sne menta kin sala ban ya kenduk biang sashi sen pat ha ka ba kin sala ban ya wer lem ya ki wei pat ki parlok ki baklem la ban ya shimenta bat kumjuru ya kinong hikai ki barim jongki Kani kadai kejing iet kepala tek song yaki bat ki kuat ban penek pensa yaka hapedeng jongki naduk bagi dang kena haduk bakinda lai rang bak menta bat kumjuru ki ai khublei yaki no hikai bat ka school St. Joseph Girls Higher Secondary School ya kejing syakri bat jing hikai ke baki layo kila ban long kumni menta dei lemba kejing hikai jongki ka phang pedeng jong kani ga reunion kalong bashi sin sisnem kinia no senyang nakabenta kitu kilong yeng badang jinjar kat bala ai la kabor Like I, on behalf of the organizers, Odin, IT, and like all the rest of you, welcome. Welcome your future Ashania, feel at home. Feel at home, you're like sisters, you know. And what? And yeah, like we'll have fun tonight. And let's hope in Salon Biakum Kanikajimudo, kiway for there. Like not participating right now, Makiro can one relation matabani. Tamatang kaway kapangas no like no regret, not regret also kapangas no sanuot kalong bangi klamiola ban khat yano like iway no hikajini kamio ban khat. We'll do so let's hope we'll have this again. And yeah, it's the beginning after 20 years. Just remember, just think. I mean, like after 20 years, we are meeting again, and like all the family faces, the beautiful ladies. So we'll have fun tonight, and let's hope we'll have one more like this again. No, we will do our part. Whether at play, whether at work, we'll play the game and never hard, aiming at virtue's high. Knowledge to gain, we'll try. Healthy and strong, singing a song. Girls of St. Joseph's School. Girls of St. Joseph Schools, 99 batch. No, we will do our part. Whether at play, whether at work, we'll play the game and never hard, aiming at virtue's high. Knowledge to gain, we'll try. Healthy and strong, singing a song. Girls of St. Joseph's School. Girls of St. Joseph's Schools. 99 batch. Kani kasi kabak kemen palat yangi iway kamtam yaki kabatch ka jongi kata ka batch ka tasnam khat khandai spa khandai phundai aga bang il pelong khnang ya kani ka jingya kenduk lang kaba hai pedengsi iba jan ngilala banyak kenduk kat ni ngut play kini members ki jongi mo ki classmates ki jongi ka ba penlong ini ka ba penlong ini ka thong ka ba ngi lum lang hang ni ka long ba ngin yo ban le ayu na ka benta ka imlang ka salang kamtam na ni ka batch ka jongi ka thong ka de ka ta ni kwa ban tray na ka benta ka imlang ka salang ban ni kwa shu ban nya kenduk bun ki parlok jengi ban ni kwa iki bakin wan lang bat ni
hai por ibalingkot khamla ban kenduk lut ya barwa bat ka ba sosi golong bangimla banya kenduk wat ikinong hi kai gi jongi ru lamar nim don gi contact number jong ye ti ngi asu create hi ti WhatsApp group ling bahaga jingalam jong i kong IT hun idai ma i main organizer ibai keduk lang yang i baro bangin don lang hang ni ti ini bat kamtam ni ai ka ni suhu ru ya i kong Olivia Susni ibala contribute ibala donate kakaliang kapisa ban nginyo banyak kenduk kumi bat kembang ala ong hero bakathom jungi kadai bangin gendu bat ini contribute na ka benta ka imlang ka salang hakum ki charity work lani kum kita ki kamle bha mo ni namar bat kan barang bun ki members ngin contribute ibarit iway pa iway nang nu ngin perkhat kham bha shu shu ke ka bangin le hadian pat ti kani ka jinga kenduk lang jungi ru kalong ni kwa ban ai men sim dia itu ki paralok namar ngia bun bha ka bat jini ka ba khat khandai spa khandai class 10 St Joseph Girls High School Jayau kabang ibun bagi kena jengi tengi kwa ru bangin kani kalong kum ka khubor ya ki baro bakin ya wan lang kene lem ki jongki ba contact lem yangi ki bala form ya kani ka WhatsApp group kenang banang ni syakmat ngin ya kum ka team kum ka nong no kum ka team ka baklan jong ka St Joseph's Girls High School kum mangila ong menya we don't remember days, we remember moments. Ki moments ki bangi la ne kita ki por ki bangi la ya kenduk lang nilai syong kelas lang na duk mensua bangi dang rit mo na duk kelas 4 nilai kenduk lang hang ni baro betini nilai longkum kawai kayeng kasem bat kani kadi kasi ka baning kong do kata kadi khandai trik November arajar khat khandai bangi la temu ban pelong shisha bat min pelurlong ya kata kajing temu kajing bangin ya kenduk langkum ne kru kumba pila i menta te ka khubor ka bangi kwa ban ai kham tam e ya ki paralok ki jongi ki badai na ketua kebaj bakin kontak lem yangi bat bangi hakawai ke si ngin ya kenduk yang maybe next year ngin organize yang kum kani ka program kabangila ban ya kendu ban ngila ban ya tray mon ngobha bangin contribute la nengin no senyang lang ha ikam ibarit ijongi na ka benta ka imlang ka salang